Hallo zusammen! V tomto videu som pre vás pripravila pár tipov pre jeseň, pre jesenné počasie a takýto textík alebo audio podľa toho, či to budete čítať alebo počúvať, je super, aby ste sa naučili aj nové slovíčka, čiže kľudne si to pustíte viackrát za sebou, opakujte niektoré vety nahlas, vypíšte si nové frázy, nové slovíčka, najlepšie v nejakom kontexte v tej vete. A prípadne si to aj rozanalizujte, čo sa týka gramatiky. Prečo je táto veta napísaná takto? Čo znamená toto? Hrajte sa s tým, buďte ako takí jazykoví detektívy, ktorí objavujú tú reč. A presne takýto prístup, že nie len úplne pasívne počúvať a príjmať, aj to je dobre, aj tak sa naučíte napríklad nejaké frázy, nové slovíčka, ale keď chcete sa naučiť ešte rýchlejšie, ísť do tej hĺbky, osvojiť si tú gramatiku, kľudne sa hrajte s tými vetami, analyzujte si to, porozmýšľajte, či by ste tú vetu vedeli sami povedať, lebo veľakrát máme pocit, že však je všetko rozumiem, keď čítame alebo počúvame, ale už keď máme sami vyprodukovať tú vetu, už to nevieme povedať, chýbajú nám slovíčka, nevieme si spomenúť, alebo už tá gramatika, ako to tam bolo. A je to normálne, lebo to pasívne príjmanie jazyka je vždy jednoduchšie a to nám pôjde vždy ľahšie ako to aktívne produkovanie, tvorba vlastných vied. Takže ak máte aj pocit, že toto síce rozumiem, je to zaujímavé slovíčko a rozumiem tej vete alebo tej myšlienke, skúste sa spýtať, a naozaj by som to vedela povedať? Ak nie, zapíšte si to. A my si teraz prejdeme slovnú zásobu, ktorá môže byť pre vás nová v tomto texte. Abschied nehmen von etwas. Rozlúčiť sa s niečím, ale je to skôr v zmysle takých dlhodobejších rozlúčok alebo odlúčení, keď toho človeka alebo tú vec alebo v tomto texte to leto uvidíme až o nejakú dlhšiu dobu. O rok. Schweren Herzens. S ťažkým srdcom. Sonst. Inak. Übrig bleiben. Ostať nazvyš. Gerade. Alebo niekedy gerade. To prvé S sa zhltne. Gerade. Práve. Frische Luft schnappen. Nadýchať sa čerstvého vzduchu. Die Sonnenstrahlen, slnečné lúče. Genießen, užívať, vychutnávať. Gemütlich, útulné, útulný. Plaudern, rozprávať sa. Die Weile, chvíľa. Versorgen, zaopatriť, zaobstarať. Das Blatt, die Blätter. List, listy. A môže to byť aj v zmysle ako papier, ale aj listy na strome. Die Kastanien, gaštany. Basteln, zhotoviť, vyrobiť, vytvoriť. Die Kürbisschnitzen, vyrezávať tekvice. Die Kürbis je tekvica. Čiže vyrezávať tekvicu. Die Kürbisschnitzen. Vyrezávať tekvicu. Kuschelig, mekučký, taký až na túlenie. Kuschelig oder kuschelig. Sich kuscheln, túliť sa, schúliť sa, ale aj ako maznať sa. Napríklad s partnerom. Unterwegs sein, byť na ceste. Sich sehnen nach etwas. Túžiť po niečom. Tu si zapamätajte aj tú predložku nach. Sich sehen nach etwas. Einen Tapetenwechsel brauchen. Potrebovať zmenu prostredia. Zmenu Tapetenwechsel. Günstig. Výhodný. Einen Flug buchen. Rezervovať let. Der Flug je let. In die Wärme fliegen. Letiť do tepla. Verlängert. Predlžený. Takže približne už podľa slovnej zásoby asi viete, tušíte, o čom text bude, aké typy tam budú, ale poďme si to spolu teraz prejsť.
Kľudne najprv len počúvajte a sústrete sa na to, čo z toho rozumiete, a až potom čítajte a počúvajte súčasne. Lebo len počúvať je ťažšie a my chceme naozaj si to sťažiť, aby sme si naozaj natrénovali to počúvanie, vycibrili ten sluch na tú nemčinu. Los geht's! Herbst. Tipps für Freizeitaktivitäten. Die Tage werden kürzer und kälter. Auch wenn diese Jahreszeit viele von uns müde macht und wir vom Sommer nur schweren Herzens Abschied nehmen, kann man sich selbst diese Zeit schön machen. Was bleibt einem denn sonst übrig? Hier sind einige Tipps von mir. Das Gute am Herbst ist, bestimmt werden sich einige darüber freuen, dass es endlich nicht mehr so heiß ist. Wenn es gerade nicht regnet, kann man in die Natur gehen, draußen Sport treiben und frische Luft schnappen. Die Natur und der Wald duften nach dem Regen so schön. Ich werde auch jede Möglichkeit nutzen, die letzten warmen Sonnenstrahlen zu genießen und rauszugehen. Man kann in die Stadt gehen und gemütlich in einem Café mit Freunden sitzen und plaudern. An einem warmen Tag kann man sich nach der Schule oder nach der Arbeit auf eine Bank setzen, lesen, einen Podcast hören oder mit mir Deutsch lernen. Ich denke, diejenigen, die Kinder haben, sind mit Programm versorgt. Mit Kindern kann man Blätter und Kastanien sammeln und daraus Figuren basteln. Oder sich schon langsam an Halloween oder Allerheiligen vorbereiten und die Kürbisse schnitzen. Das Zuhause dekorieren und gemütlich gestalten, kuschelige Decken rausholen, sich mit einem warmen Tee am Abend in die Decke wickeln und ein gutes Buch oder einen guten Film genießen. Endlich hat man auch Zeit, Fotos aus dem letzten Urlaub zu sortieren oder ein Fotoalbum zu gestalten. Einige, die ich kenne und die im Sommer viel unterwegs waren, sehnen sich nach mehr Ruhe und Entspannung. Wenn es draußen regnet, kann man einfach ins Kino, zum Bowling oder ins Museum gehen. Und wenn man doch einen Tapetenwechsel braucht und sich nach der Sonne sehnt, kann man noch günstige Flugtickets buchen und für ein verlängertes Wochenende in die Wärme fliegen. Welche Freizeitaktivitäten macht ihr im Herbst am liebsten? Schreibt es in die Kommentare. Tschüss!